Pausida impum uipambar uipapau khara update tawjari. Ukraine ki matang the UN Security Council vote Indian ahan boina Russia ki mayukta vote pikre. Video teleconference amagi khutang da sagdi leba member tarama ki UN Security Council mifam amada wangang na ba Ukraine ki President Volodymyr Zelensky bon bat tawkibaka Ukraine ki matang da UN body aduda Procedural board amat lok na pamatam da lok na pamatam da India ki damak ahan bo ni chum sagai janapita Russia ki mayukta vote pikre. Russian military na favor the Ukraine da lan tawkiba atu ki matong laiba ka to ki wathuk atu ki matang da Russia ki mayukta India na vote piba si masina ahan bane. Housing Power ki Ukraine ki matang da UN Security Council na New Delhi na saruk yadu na laki madura United States na lusing ba nongsu ki power sing yamna nongai hen kite. Lana to ki matung Russia ki matak da US na lusing thona nongsu ki lebak sing na asoba economic amasung atai sanction sing tham ki. Ukraine da lan taw ki ba atu ki damak India na Russia bu amuk ta yaning da bafong to kidri. New Delhi na han na Russia masuk Ukraine ki nakal ani bakta diplomacy amasung dialogue ki lambi da. Apo kalak na ba apel taw ki. Laibagani adu gi barak ta lai ba yana da ba adu lotion na ba diplomatic ki thaba puna bakta sakot kani ada sapong to ki. Housing India sahi ani ki tam amagi damak UN Security Council ki non permanent member amba wari bane. Madu ki tam madu December da lora kani yum sakashan bite Ukraine ning tamlapa ki kontraga mathoi soba sahi ki thoram da housing. Tha daruk surapat lan adu khan na ba UN Security Council na mipam amba pang to ki. Mipam adu horok pada Ukraine ki president na video teleconference adu de yaw ka riba adu ki nungnang ba phangtok la duni United Nations da Russia ki ambassador Vasily A Navenchina procedural board ama tauna na bahai jake. Maka tarak pa atopa pauda Germany da Frediviki anwa hydrogen train launch tawkre. Sahi mari rongi mamang da sanging tawwa hokra pa matung da Frediviki anwa hydrogen na sinba passenger train network ama Germany ki Fatten state lower section da launch tawkre ari. Hydrogen cell foil na celhan pa train taraga mari ado France manufacturer Alstom na photopani masana diesel ki train singi mo chindok lagani ana lower section ki local transport authority LNP ji ki pau ki sol saman hai ki anaba train singa du ki manung da manga de sen bhaure atai sing su sahi asi ki aroi pasarok phawa ki manung de sen bhaura gani ai ki masi ki project asi PTP ki mafum khudi mukta madau tamjani ngai de renewable energy state oina equine transport sector da mai khu thadok ki thabak pomlep lepan na bhawna bada Mangjil Thari and the World Section of Minister President Stephen World Fongtoki. Syria the US na pungkun mari manung da air strike anirak tawkre. Syria the operate ba pro Iran up militant sing madakta United States na hoki ba pungkun mari asida anirak air strike tawkre and US military ki. Central Command amasung war monitoring group ki pau sinaire. United Kingdom the best over Syrian Observatory for Human Rights na pangdoki ba patung in air strike do. Syria ki sidai tu levo Deher al-Jordan leba post ng target tawdun sa takibani. Edega tu Iran na support group militant group ki fighter ahum har ki haire. US military ki Central Command ki pau amadasu air strike tu da militant ani ahum siki anafong toki. Edega tu lamdam tu leba American Army facility ani te militant sin rocket attack tawraki bagi pau khomne. Hai na pau ki source atun hai ke. Syria tu leba US ki portion sing haktok na bagi damak air strike tu yam na darkar daba mane. Iran na support of military groups in the US ki persons in the target tawdun attack to bagi sang yam na kansilakli and the US Defense Department ki Colin Kahal ko official mana phangdo ki Nagalam the Independence Day with the Russian attack na bisam kun kamanga har khe passenger train amamai sakre Ukraine ki Independence Day no mit leba kasi konungi awang thangpata missile attack sing chatharak re maso nopok thangba Ukraine da Russian missile attack amana bisam kun manga har khe maso passenger train am mai chakre and keep the officers in apang dokre Moscow na ngapna fan pa matam amagi Soviet tenga tigi Ukraine na ning tamba fangkiba adugi kuntra ka mathoi suba Independence Day thoram yum sagishan mit kimbang when the Russian attacks in torok pa yai aina Ukraine President Volodymyr Zelensky na warning to kiban masung ning tamba ki thabaga to tau kibane Zelensky na warning to kibani amasung ning tamba ki thabaga to ke Russia na kudum chan kiba nopok thangba Ukraine ki Donetsk ki noksupta kilometer Samaga yang kai gamari dom lafa apik pataon Javelin the train amada rocket sing na fan ke Russian force na Javelin the anirak ana artillery attack sing tawrake makhoi sing atu ki matang da kari mat ai bagi ana hang bada Russian Defense Ministry na kudak ta pakhom pirakide misam sing ta pandam thami abdu Russia na yakide Ukraine the misam sing pik than lever train station amada sathar ki Russia ki missile attack adu
Miot Minay Masat Amani, Madu, Aikoina, Malem, Akko the Riba, Aquaki partners in Kapuna Kandem Taugani. Ukraine ki tambalep kani amasung Russian official singidambak accountability demand tawgani ana Twitter da US ki Secretary of State Antony Blinken haige. Laibak popo namite UN officials na phongtokiba Russia ki thaurang sing habadi as of present dagi fakiba Ukraine fighters sing mero fonda while satakri habagi matang da Kiev na international legal body sing da ipau atu thagat kre. High officials in the Azovstal Eastern Front adu da leiba Ukrainian sing adu Russian force na question na thamkibada. Adali attack will catch a Turkey Bagimatung, Port City, Adu, Russian forcing Kutaki Bani. Masida Nagara Krava Soviet Union Dagi August Lissing Magazapan Marfudra Matoida Ukraine. Ningtapa Laothokkhre Amasung Sahi Adugi December the Pangtopa, a referendum Amadamapam Adugim Yamna, Independence Kitamak Basin Yamna Yana Port PK. August Kungamari Public only Digitorum Singatukak that Kre, Adobe Ukrainian Cameroon the National Trust Adugi Monda. Embroidered for singly to the Torum Pangtoki. Konung keep the yam rubber tarila kana red silence in Kongi, Adoba attacks in Pauli Kide. Yamsakation with the UN Security Council session Amada Russia ambassador Basili Neven Ziana Ugrenda, Moscow Satagi Tabak Singadu, Asumba Kongtang, Haina Amukane, Zena Panke. Tabak Singadu, Russia, the Pirapa Security Akiba Sing. Lautona Balebaka the Bo, the Nazifa Amasung di militarized the Unapapandam Dani Haike. Lana sina misam lising kya hard kre Ukraine ki apan pa mising million ifuga matoi ki ahum thobu ki saruga mahena mayum thatok tuna chelhan kre city sing mang ta kre mathok ta food grains waran tuna masung energy ki mamal se wakan tuna global economy da saitheng pi kre maraga si da US na Ukraine ki damak ngasi forward khwaidi ki chawa military mateng Laothokkhre Russia amasung Ukraine ki lan asi tha tarok mafung phaki ba ki roina na United States na Ukraine da mateng pi ba ki thabak so Yamna Hengalakli, Amuta Khwaidagi Chawna Mateng Pangbu in the US dollar billion home Kulising Piragani at Laothokkhre. Department of Defense DOD na Machakan Fongdoki Batumina, down the Laothokkhre Fagis to the National Advanced Surface to Year Missile System. Tarugamasung Masigi Enba munitions sing MM155 ki artillery ammunition. Lagani lising the Fugamanga MM120 ki border communication. Lising Humpuga ammunition lising Humpuga Manga counter artillery radar Kungamari Puma UAV Amasung scan Eagle UAS ki support equipment counter UAS Vampire Amasung laser guided rocket system sing Yaugani Hare Ukraine the Pin and Bakulizing Asi arm manufacturer sing ga country san Taunaki Badaki Lakadabani Masikidamak Department of Defense na Congress ki make it approved Taurabat from Sinagane. Masi President ki authority matungin na sinaba yaba senpam atu bekenai. President ki hak labor senpam dagiti asi pawada Ukraine da piki papati ngasi tangkak taraga mapalak sokre hari. President Joe Biden office para matung the US na ngasi pawada Ukraine da security mateng kitamak US dollar billion 13.5 hena kai thokre. Baka tarak pa atopa Manipur ki pawda. Sochanpur district police na nobay safam amathugai kre. Sochanpur district police amasung PSF yawba combined force ki team amada Sochanpur ki Siamton Kolda Red Chatatuna Ain ki wang badan nongmei charamba factory amathugai ton nongmei yauna nongmei chanaraba. Polong kaya fagat pangamle hari police lagi phangba pauna hai ngasi ayupung taraga mathoi. Mina jangherum tabada PSF fil G team impana Siamton Kul New Lamkada Ain ki wang bada nongmei chava factory amalaire. Masidagi puthorakwa nongmai sing lalowa sing da yole haiba akangaba pau ova fangki. Pawadu da Yimpam Orga District Police ki SP Shivananda Sorbe Amasung Additional SP Desorjit Kimbiak Makada Susanpur PSK Officer in Charge Inspector and Ingosana Lusing Ba Phil G Team Samagatara Hundo Super Battalion BSF Assistant Commandant Bhagat Singh Amasung Additional Phil G T Susanpur Yawa Upon Batim Amakul Adu the Tiba Humbaki Tabak Sataki Tiba Humba Adu Sarukam Oina Kul Adu the Labab Paumilun Sontak Apopagiming like Hitraba Outin Lian Sontak Obama Yumda Ain Gewang Bata Hanglamba Nongway Factory Amatuaiki. Tautogadu Mari Lena Susanpur Police Station Arm Act 1959 Gi Makata FR Amalokat Bagaloina. Senari Basing Fanaba Makata Natiba Umbagitabak Satari Hari. Nagalamarum Dana Gari Matang Tongairam Le. Forum Bot Police Station Gimanung Chanba Tongan Pumufum Sindangarang Chevrolet Cruise Amanagari Manga Tongairam Lehari. Prestagi pangba pauna hai ngarang nubidang pungbapan makarum taba matamda. Chevrolet Cruise Car White MN 05A 7460
asina kong barum dagi laklaga tongan tongan ba mafam sinda gari manga thaujilamke hariba gari asi nongmai vung pongma khong dagi thingbai jam lanthoi sing sahi kun afokpa motumna thaurakibani aduga bamot laikai pasasti mayum bazaspati mayum lairak dagi kampo lewi sahi kun kamari afokpa laikidaba per marina toglakibani wangkai jonglan lairak manakta gari asina Fraser aman 06 SA 6000 ama thongairam ki loinana haripa mafam adumaktada auto aman 01 AV 0670 ama su thongairam ki Fraser amasung auto aduba tawrakhiba animak aswaga panangki masigi matungda miyamna tanarakpadagi feles ketromda thawraklaga sanjen thong tamna thawraga yu tan lauraga konunglomda thawjilakibani aduga konung get ki yethang manakanda leiba yum amagi faklang da thamjin kibani Penes gate mafatu so hariba gari asna Keta Hyundai car Alto 800 amasung Swift car amasung tuk khelam ke gari asi putanar khiba miyam na gari asi putharo khiba amasung tongla khiba animak foke kota ta police laktor miyam ki mop adu control tawki loina na makhoi animak crime source na pokhatuna laikan dake makhoi animak hojik mayum mayum da bed rent tawtun leiri thawdo kasi kamari lena porompat police na ke samalo khale haire aroi beda content sing asi ki markui ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri puna mapadaga sari channel asina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloina like and share to busuka wi kutuk namak po amagana thaga sari